Manang Biyana! Hello, papagayam! Dahil manan ti pagayam yun ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, kan mangkabkablaaw kada kayo, itinaragsak ngayon kay panagbuybuya, kan panagdangdangan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo drama ita, kat naggapo kan ni pagayam tayo naglingad, itinagan akaryo. Ngamsakbay na, hello mampay kadabinong vlog. Donalyn Hailo dita Trinidad. Ni Bernardo Marquez from Tumawini, Isabela. Kani pa shout out po sa amin ni mama ko from Jessica. Kastiman tikuna ni pagayam karyo. Dear manang biyanang, na ikamang hakitisaan na mauawatan ti ugali na. Manipod ama aging ga kadagiti anak na pride nga men ti katugangak alalaki. Kat isulakit di ti malaan ti ma-pride mat nga asawak. Nabiit kami pa'y mata nagamamoy di kan ni Romana. Ngam nagkasar kami na dagos, tapi nagkasarda kami ti amana. Iso ajak unay na maamo ti pudno nga ugali ti asawak. Naamwak laangan idinagdan na kamin. Pudno gayam ti mangmangag ko. Asamo la ka numaamamo ti pudno nga ugali ti maysa tao, no kadandan namon daytoy. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Awang gataga mo ba kahit? Tagawid tan. Awanan, nagatang kumataminan nga kasapulan ija kusina. Intan ija paradaan. Insan Romana. Ni matbite. Si kamat gayam dia tabite. Wang, kasangsangpot may. Umay kayo agbakasyon. Saan? Umay kamin agnaed ijay lugar tayo. Ay, kastaya. Ay na, sa buwali matante pormam. Kanpi mo daw ka. Agpay so gayam ti bagbagada nga agpapudaw ija Manila. Ay na, kasano aya kat nakakulungak mutlat ng aminan iti ayan ti trabaho. Kat, kumusta nga adan boyfriend mo? Nakiasawa ak pa yan insan. Ay, taga ano nga di asawam? Taga Manila insan. Ay, kat agkukuyog tayo ng agawid insan. Wala, umay kayon kinibayaw, taintay ijay ayan ti luganan. Ha? Anya nga lugan? Jay lugan mi insan. Nakaparada ijay dayjay man nay. Ay, ada lugan niyo. Uwan insan, umay kayon tanawaya. Da kami laang tinaglugan. Ay, uray muna kayong tada pa'y gayam gatangan me. Umayakan ka riyo. Ay, sige, ipagbitay. Maminsan to na makilugang kamay. Sige, da kayo ti makamaw, bayaw karyo. Ay! Mabayag pa nga grubwat to iti papagluganan ta. No nakilugan ta ko makadain sa mau. Adata ko may gidalanan. Agtal na kaman mat karyo. Kasla ka nga agraraman nga makiluglugan. Ha? Iparo pa matlaw na yan nga agbibisin ka nga makilugan. Uray marabyan ta nga gawid, bastahan ta nga makilugan. Na? Apay, ayaan nagbaliw ti Jarmaw. Hindi nakita mga dalugan da insan mau. Anya nga nagbaliw nga ibagbagamat. Agtal na kaman. Tila salsala, wasawa mga... Apan ka man ito'y paradan nga uray ado ti tao. Kayat mo? Malang arudain. Diyan arud agsasaon. Uy, manong usliang. Anyat sirsire pam itatawa. Ay, agtal na ka. Ta, denggak man ti saritaan diabete. Kandi ka arubya tayo. Ha? Anyat ibagbaga daya. Agdamdamag ngamin di ka arubya tayo nga marites. Kat damdamagan na. No ti pinaggatang da ijilugan da. Kat mano kanungay. Nangag mo. Kas ano nga mangag ko kat. Imasidag kamat. Dinisturbom ti panagdangag ko. Kas lamat kano nga nakaraman nga anya data nga kasinsinta. Kundi short pan pa ite nakiting. Kita mo? Gaputapin mo daw dya legs na kundi short panan, ha? Adan samat asawa di asawa na nga si Mangpat. Baka kabit na ni Bite. Ay, uwan niya.
Tapay nga handa nga nagkasar ito'y. Nag-awid ako maangay may nagkasar. Un nga rod. Iso nga burbur tiya data. Bak lang siguro data nga lalaki. Iso nga maitad na amin nga kasapula ni Bite. Iso matlagay ang mga limbastog. Tabak nang sadyakin kabit kanya na manong usliyang. Ay na, thank you dito'y inlibrim a merienda abi tay balasang ko. Awan anyaman na nana. Ay na, ad-ado pa'y ko maabindisyon ti dumteng kada kaya ubitay. Sapay la kumaanana. Kumatangak man. Apay, ayan jaglak ko ito'y. Napanag siya, Romana. Malag merienda kamutang. Tanaglibre ni Biti iti merienda. Kaya't nakanumot nga i-share ti blessing na. Saan, Auntie Piling? Ada kwartak nga paggatang ko iti merienda. Ha? Hanak nga pasikat nga min. Hanga kaslay jeda dumayt nga na kay gamdalang iti basit nga kwartak at kunamatlaangan nga isudan ti kabak nangan ito'y lubungan. Ha? Nay, anyat sasawa mo, Romana. Awan, nanalagreng! Dara sa mamatag si Arita, nagbayag madatan. Ay na, pasensya kayon. Si makit nga minti tiyan ko. Anyat gata nga maya, Romana. Asukar kan kape man. Nay, di ka gungot nga rodra. Dara sa nyo kay dieta gawid akon. Masisirap ti matak ito'y. Nasakit ti matak. Ay, mabit lang nga raw, balasang kaw. Limas tong asasawam, Romana. Napakumbabanto pa di kasinsimaw. Ure pimintasan tibiyag na. Napakumbaba nga. Kadno aday jay store nga agpaspasikat. Agasam datangay. Igigpilan na pa jay pitaka na. Ipapadlaw na kanumat nga napuskol nga. Sapay nakasyurpan manan nga aday jay. Ipaspasikat na jay nakurkurse nga legs na. Saan ka maasigo da kasta? Very close kayo idi ka ni Biti nga insamaw. Apay nga itang kakastakan. Padpadak lang matidi nga agdaw-daw at itibulong ti marunggay dayjay. Ano na yan? Kanagpidpidot iti margrag-grag nga kalaman si da anti paustena. Na. Kaslamat kano nga sino nga kabak na nga nan nga nakalaslastog. Lastog yakit di Apay yan ako na malastog ngay. Apay nga yung bagana. Kadya pa nagilibre na ijestora. Kadya pa nagshore-shore pa na ijay. Agraraman nga talaga. Ha? Tila pa kaririribo ka mo, Romana. Di ka agsurpan mo kaya mau. Ay, sanak nga ampang. Tap nag-shorpan ita. Kan may sawan shortpan ko nga nakiteng. Ano, boxer short ka? Di pa dawatan ka. Kaya mau. Pagan ano ko ma, di ora awawan. Nasakit ulok! Na, unay lakit ti asawa ko niyang. Sumuruman ti kinaapal nan. Ha? Iso asan man na makaidnan. Lumabasak pa, ipagbitay. Ay, nasaya at nakita ka, bayaw ka riyo. Umay kayon tunubikat tamangan tayo ijebalay. Apay anya okasyon ngay. Pablesingan mi man tilugan mi bayaw. Ay kawin na. O sige, may kaming tutumulong agluto. Ay kat pagyamanak bayaw. Pakibagam tuman la kada insan Romana kan insan Usling. Tapno jakon mapandita balayo. Uni pag, ibagak to kadakwada. Ay, agasam mandata. Talaga nga pasikat na dyan nga bitik. Agasam tayo ito'y pati pagpublisingan da iti Luganda. Nida pala yung publising ang mati dyan Manila. Ngam ito'y pala ang matkanumat. Tapno maamuan ti tatao nga dan Luganda. Taano maramanan tayo mo siguro ti handada, Kaya damit agi paranod bakit? Hanak nga mapan. Awan ti mapan. Haan tayo nga mapan. Apay ngay. Inawis da tayo nga raud. Sa pa imbagak ama pangkam tumulong kanibayaw usling aglutaw. Ay! Haan matla nga mapan ni Manong Usleng. Anya? Siya lang raud ti mapanay. Hang ka nga mapan kunakmat. Hanak nga pag high blood ang karyo. Ay, una yan. Boy, no kayat natin mapan. Kayat na nga raud ti mapan, di mapan. Sige ka di bayaw. Mapan, kano kayat mo't mapan. Handi ka nga laplap dyan. Imbis nga haan nga mapan ni karyo, imbaon mo mat Manong Usleng. Ay na, nagkapoy mo ti panunot mo nga tao. Kas ano nga maramanan tang ati handian ibite. No, haan nga mapan ibayaw.
Ha? Nadamag ko nga may nga duwa nga litson ti alaan dia. Kan agpartida kano tili mga kaldiyang. Sayang di papaitan ti kaldiyang. Adaya kaldiyang. Ada kaldiyang. Inikak ni bayaw ti silupin. Urayan ta nga iyag na di kananta. Sigurado nga ag isupod da jay. Ni, di kayo matgayam, tatang. Ay, wine! Umaya man, tamok adi kay napandita balay da bitay. Ay, masurunak ang makakit-kita kada bitay nga agpaskan. Sobra kayo Mi nga pagan ano ti mapan, makipangan. Kaslamat agpalpalama dia tao no, mapantay makipangpangan ti sabali nga balay. Ay, husto laeng. Tad ada lumastog da jay akasinsinyaw no mapan kayaw. Ni Romana ngay, napanan na. Napan kaday, ti ayan ti agpaskain. Haan aday di kusay na. Kahit, adan trabaho, musleng. Awan pa'y mati ayab. Urayak nga umay dak ayaban, di agpaaramin ti balay. Awan mati aghayab nga. Pagan ano, ti mapan ag-apply dita. Iso di ati umay no, adi kailangan dia. Ay, ikaw na. Ipakita tayaw kada kita atat tao asaan tay asinsinan. Kanarigat, no nababati pagkitkitaan da iti pamilya tayaw. Hehehe! Diyan may tulo ka! Mangang kamot tembakait. Tadyay nyawig ko kaninyo kini bayaw. Ay, mangmanganan ni bayaw. May kamanganin, Romana. Kanan nyo lang ha. Naimas, Nanganakon. Diyak kaya timangan iti handa ti pasikat nga tao. Tel mo nang pailang deta pride mo, adiyang ko. Kanan tapay dagitoy, tapno mabsog ta. Nanganak nga rodan. Diyak kurso na dadagita nga makan. Nay, papanam karyaw kaanakan. Inna man makipurdi ang agdalos iji garden ti kumpare kantay. Si kalaakan ayon ti makitkitak arumrumwar di tabalayaw. Apay, di bayaw mau, awan plano nan nga trabaho. Diyan man amaw. Ururay na mga damangayab kang kuha ng agtrabaho. Katno awan mangayab kan kwa na, di papakpakan latan kada kayaw it asawam. Ay napasensya kan karyaw nga maasyanak lang amin kan ka. Takaanakan ka ka nga raw baraw. Iso nga isakit kamot Apay ngay asaan nga trabaho di bayaw mau. Kat nagdakkelan akarnay. Makigigyan lang arod kada kayaw. Amuyo mitiki na nga to, predan. Ti kaya na, iso dati ayaban ti tao ngagtrabaho. Anyan, grabe mo dagita at tao. Imala dala unay iti katugangam. Agpapada da iti ugalay. Alang nga rodan tay, panawang kay pay. Baliwan tay to, mantag istorya. Tanay, mapamutura say. Sigay, baraw. Insan, umayak man. Apay bite. Pastor ka nak, tada umay ko itad kan ka. Sige, sumrak ka. Di ka mo ngamin imay idi pa blessing mi itilugan may. Itad ko kumadagito kan ka. Badbado dagito naggapo iti abroad. Impaw it dagiti ipag kan katugangak. Ha? Adda pa'y couple shirt dito'y kukwayon kin ni bayaw. Ay, saan? Adda ba dumekin nila kay ko bite? Kukwayo lang data. Ha? Branded pa adang ijay badume. Data katahan sa nga branded. Ay, kasta aya. Dagito'y nga rod bestida kan pantalon ti alaamon, insan. Kan adapay bag dito'y no kayat mo. Ay, saan nan bite? Thank you latan. Itad mo langan ka dagijay mas agkailangan niya. Dagijay kakasi nga tatao ti pang tedam. Tahan kami mat nga agbibisin iti kakasta, insan. Ha? Romana, inta kita ni tatang. Ha? Apa ni tatang? Intaray da ka nung arod iji ospital, tas makititiyan na. Ingga na nga naul-ulaw. Uy, ay, sige nga ruta, agrubwatak. Masapul ka no nga operanda, ay na. Tay ka tanda ti bato ti aprok. Ano ka no nga minti bato na. No saan na maopera, amang ano kumaro ti sasadek. Apay nga ito'y private nga hospital ti Mayanyo. Ay, dito'y matinangyagan dyan ang itaray kanyak.
Tayo so nga minti ka asidgan nga ospital. Sapay awan ko kwarta tayo tatang. Ano sa inyo na dagdiskitaran na ka? Ikay pala umutang ka dagiti kakasinsinyaw. Jakpay kayat timatay. Kayat ko pa'y tiyag-biyagan na ka. Sige tag, tinulong kami kani Manong Usling nga agdiskitar. Tatang! Bakay, Manong ay tinauroryo at tulaw. Ay, kurang pa yung arod. Nagdakal mat ngamin ti mabayadan. Ado pa yan nagpatulong ngam kurang matladta. At tinayom mau. Tayo naglakwak iti baboy ta. Sige nga rod. Iso pa nga pag na yun. Insan Romana, umayak man. Ay, insan mo dayay. Yung kapastragay. Gundawayang mo tintagpatulong kin kwa na bakay. Ison sa langan, ti saan nyo anasit ka nakabagyan niyaw. Ha? Insan, Yung ka na eh. adda kayaw. Ay, ibag! Dumanong ka taoy! Anda kami tunag! Nadamag ko tinapasamak kini Uncle Insan. Iso nga umayak mang tad ititulong mi nga agasawa. Ha? Kat, naopera ka din ni Uncle. Saan pa nga rod insan? Tawan mat kwarta nga mausar. Kurang mate na urorme nga tulong. Manuti kurang na ngay Insan. Ibagam barang kabailan mi nga itad. Ay na. Agyamanak insan. Talaga nga nagsingpat ka. Han ka nga naimot nga kasinsin. Kan uray bimak ng kangkat. Han ka nga nagbalbaliw. Amuda kami lata nga talyawan nga kakasinsin mo. Ay na Insan, asino kumangay tagtitinulong no saan ada tayo. No adda ka sa pulan niyo, di kay kumaagbain nga umasidag kada kami Insan. Tasi dadaan kami at tumulong no adda lakid day. Ay, agyaman na kasinsin. Kat sorry, medyo sinupsupladaan ka iti kalabas niya. Kinapudno na, ada limad nga apal ko kanya, minsan. Iso nga pasensya ka na. Saanan tadta. Han kan nga supladaan. Tanasing patukain san biyete. Inararakop ta asawak ti kasinsin na nagyamyaman. Tadakkel tinaitulong na itipan na ka-ospital ti katugangak. Kat kalpasan day binagbagak mo ti asawak. Kat naamiris na mo ti kamalina. Kat nagbalindamanan anasingad iti tunggal maysa. Dinagdag na matan ti kapsat na ngagtrabaho. Tapno makatulong mat iti masakit nga amada. Alakastan, to'y pagayam mo, Karyo. Nala, nasayaat mo, ta nagbalbaliw mo't lang dasawam. Maditinakam na apimintas ti biyag ti kasinsin na. Idin to ta iso kat iste dilata. Iso akas lamasin sinate, no kas diya makita na ti kinapintasan ti biyag ti kasinsin na. Ngumala, saan na bali ta nagbabawyan na matkit didaytan? Masaulang matkit day. Talaga nga men, mapun ti dakis nga paliti may sa tao. Tila parparnuayan nan nga ugali. Adda kadita ang umato ti pride na. Tumangset, padaksan na ka, ganuan niya pa di nga raramidan nan, tapno maguyod na lang agpababatay tao nga apalan na. Banaga sana nasayaat. Sana dakis ti umapal, nulakit dita nasayaat nga apal. Imbes aguraam tay tao makitam nga umas asenson ti panagbiag na, maragsakan kakit di para kenkwa na. Kat panunutem mat, no kasano ti wagas mo, amang papintas mat iti biyag mo. Kasjay. Nala, pagyamanak ti panagsurat mo pagayam Karyo. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Karyo. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script, kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina kada kayo. Amen.